kaya tungoinaraga Assembly gi House ta kayarak hanna thamkhraba wafam amada MP amana hanjin miyambu lana lamjingnaba wafam phongdokpasi laibak thibani haina KFNPD Minister Karam Shyamna phongdokhre ngasi Babuparada leiba Minister gi office ta pangthokiba paumi singaunaba amada Minister na makha taraduna lamdam asida mitop miyancha sing ising ichagum changsilakpadagi oirakliba fibam amadi masina piriba chaitheng ngamkhaigi wathok amadi tongan be isu ke asibu nathaiduna House ta kayarak hana phongdokhraba wafam ama MP amana sukhang khangdaba mongda MLA gi thakta kumtharaga wafangnaba si laibak thibani paliba lengak asi BJP gi lengak amanate BJP na lusingba chungsinaba lengak amani lengak asina lengak lakpa matamdagi thamoi sengna kathokpa amaga loinana tawrakliba thabak kaya aremba tahanba laibak thibani thengkhang kaya da laibak manungi wafam tattana miyam mangda phongdok naduna amana amabu hunnaba asina miyamna lengakta thamliba thajaba si manghalaknabagi machak ama oigani BJP gi luchingba kayana su hiramasigi matangda haksinna khanafam thoki lairaba imung kiagi mateng pangliba KFNPD department asibu lalon itiki wafam pusilaktuna miyamda maring marang pamawong amada uhanba yaningde imung manung nungainadaba amagidamak tattana victimize tawba laibak thibani tanfam masi yawraklabadi michang khomjinba mathau tarabara khalakle haiki KFNPD department se laitalaira awana gidamakta the title launanaba mayamgi khudong chaba phangnanaba leiba department sibu ngarang pigibe statement da profit and adom da sendong danbagi business ki department oina urga wangang basi tawanjaning de di MP ki thak dagi MLA gi thak da handarak pa manba mong da sarkar na isum na seng na tawriba poching se Manipur gi miyam da lan hunna ba honna bagi thawng ama satharak pa se Manipur praja gi laibak thibani aduna government primary ba masel gi marakta misunderstanding tholak pa kanda sumba ma leire sikari leirage na hangdana hatta media da thoga hero sabasina di government sida Manipur gi praja na thajari se mangak na ba choba maram ama oi haibasti BJP gi losing masing na khangbi tangai fadaba leire haibase masi Manipur gi praja singna kari khaligi do fazana analysis tawgi tangai fadaba lai yamna sensitive oiba leader oheningi Amaronda paumi singauna baduda sarukya khiba KFNPD gi director Yumnam Ranjana gehu asi lamdam asida chana dabana akhanaba kumai harau matamda lengak na haijeraga loba amadi natural calamity tholakpa matamda taknaraga lobani loinana FCI godown dagi season naba yaroidaba gehu khara pithorakpa adusu miyam da mobile market oina yenthoki haiki FCI na moigi stock ta leijaba patkira pum gidaba adugumba wheat khara khoida pirakhiba lei madu November 2018 ni madu khoina department na stockist ki through da singaga khoina mobile sale da dispose dum toki aduga April 2019 da zo yamna pick pa quantity 189 MT si moina FCI na dispose tawraki madu to all stock oina khoi dispose tawrakpani madu khoi normal NFS ki allocation natte te aduga tha hudingi phangpham thokpa allocation adugi wang mada pirakhibani Childline gi toll free number 1098 ta child marriage kamari leinaba complaint ama lakpadagi yengsinba chaluba childline Thoubal gi team na khut tharakre Thodok asi Thoubal district ki manung channel leiba Kairem Bikhok amasung Wangbal da thokibani hiram asiga mari leinana ngarang numidang childline Thoubal gi office ta pangthokiba paumi singauna ba amada childline Thoubal gi team member Nepram Kennedy na childline Thoubal gi team na thasigi kuntarukta child helpline number dagi call ama receive tawki call aduda child marriage case amagi complaint tawrakhi childline Thoubal gi team na thasigi kunturet ki nungthilpung mari taba matamda childline gi tawpham thokpa duty ama oina case adubu intervene tawnabagi damak Kairem Bikhok awang laikai da leiba luhongani haina tawriba chahi sudriba nupa macha adugi yumda chatuna child marriage amadi child marriage na khunai asida piba chaitheng singi matangda wari sanaduna chahi sudriba fawba luhongdana bahairambaga loinana thasigi kunipan gi nungthelpung ahum makhaida child welfare committee da angang sing adubu puraknaba khangalamki masigi matungda nupa macha aduga luhongani haina tawriba
नुपी मचा अदुगी वांगबल दा लेबा युमदा अमुक चतुना वारी सानखी मफम अदुदगी थोलकपदा वांगबल थोंगजाउगी लमलोंग मरी फांगबा मपा यौरकपदा उसम रुस्तम सिंह चही कुनमंगा अपोकपा यू विश्वरूप सिंह हाइरिबा काइरेम बिखोफ अवांग लेकाइदा लेबा सिना लुचिंगबा नुपा मचा अदुगी इमुंग मनुंगी मियोय कांगबु अमा लाखलगा चाइल्डलाइन टीम की गाड़ी MN01GA 3755 असी खामलगा ड्राइवर बु चिंगथदुना खुद थाबा हौरखी अमदी टीम अदुदा फिजिकल एब्यूज तौनबा होनरखी सोकलबा ड्राइवर अदुगी ममिंग एस इंगोचा कवी थौदोक अदुदा गाड़ी की सो तेखी अमदी मोबाइल फोन सु मुनखी अंगांगसिंगी हक्कीदमक मथौ तौरिबा चाइल्डलाइन की मियोयसिंगदा अयेतपा पीबा असोक अपन नंगहनबा सिबु चाइल्डलाइन थौबालना यानिंगदे हायरदुना थौदोक असिदा चेनरीबा सिंगी मथक्ता लीगल एक्शन लौखत्पिनबा मरी लेनबा ऑथोरिटी दा अपील तौरदुना असिगुम्बा थौदोक असि मतुंगदा अमुक हना थोक्तनबा चाइल्डलाइन टीमना अंगांगसिंगी हक्कीदमक मथौ तौबदा मियामना मतेंग पांगबियो हाइखी मोरेदा लेरिबा निफुहुमदोय सुबा आसाम राइफल्स टेक्नोपल DCM SP गा उनदुना यासिनबा अमा पुरकपदगी मोरेदा लेरिबा CSO सिंगना थासिगी कुनमापनदगी मोरे मतम कक्तबा बनगी खोंगजंग संगसनगेनी तौरमबदु मतम खरगी ओइना हंदोखरे ngasi yupung nipan taba matamda more police के IB da निफुहुमदोय सुबा AR गी कमांडेंट कोलोनेल सुमित सूद टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की DCH रूपचंद्रा SPTH विक्रमजित SDO दिनेश कुमार एडिशनल SP रोबिन्सन अमदी मोरेदा लेरिबा CSO सिंगी लुचिंग बसिंगा लोइनना मिफम अमा पांगथोकी मिफम मदुदा CSO गी लुचिंग बसिंगी माइकेदगी border crossing gate मियाम अमदी सिनमी सिंगदा पीरिबा चैथेंग अमदी अवाबा कयागी मतेंग पेंदबा वाफम क्या थमलकी हिरम असिगी मतंगदा निफुहुमदोय सुबा AR गी कमांडेंट सुमित सूद की माइकेदगी मोरेगी मियाम अमदी सिनमी सिंगदा ओइरिबा खुदोंग चादबा अमदी अवाबा अदुगी येंगलगा हिरम खरदा कोमथोकपा याब्रा हाइबदु येंगसिंदुना मिचम मियाम अमदी सिनमी सिंगदा खुदोंग चादबा अमदी अवाबा पीदनबा होनरगनी हाइबगी थाजबा पीखी वाफम अदुदा यानबा पुरकपदगी बन अदु हंदोखिबने अदुबु करिगुंबा AR पर्सनल सिंगना मखाताना मिचम मियाम अमदी सिनमी सिंगदा ममांग थक्ता तौगिबा अदुगुमना चथरकलबदी मखाताना खोंगजंग असि संगसनगनी हाइखी मियाम तानरमदना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मिंग ओंथोकपा यारोय हाइना साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिको पब्लिसिटी सेक्रेटरी ना थादोरकपा चेरोल अमरना हाइरकली चेरोल असना मखा तारकलीबदी लमदम असि लाई हक्तक्तगी हौना अकल अथौ अमदे माइचौ कया पानखिबा लमदमनी मरम अदुना करिगुंबा ममिंग अमा थोनबा मतमदा मानबा हंजिल हंजिल पंगथोंदा थोनजिनबा हाइबसी तौफम थोकते अतोपा फुरुमना अमदे आइखोय मसेल फावबना मिंग असि नत्रबदी लैत्रबा जाला हाइना दुना हंगनरकनी मिंग थोनबदा लोवी तौफम थोकते मी अमगी अमदी पोसक अमगी ममिंगदा मफम खुदिंग पंगथोंदा थोनजिनबा तौबिगनो हाइरदुना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पु मियामदा तानरमदना अतोपा ममिंग हेक्ता ओंथोकपा यानिंगदे मियामगी वाखलोन लौफम थोई लमदम असिगी अचौबा एयरपोर्ट अमबु यामना हाथु हाथुबा मओंगदा नंगहौररोय मचागुम असेंबली दा वारेप लौदुना बीर टिकेंद्रजेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाइना मिंग ओंथोकपा यानिंगदे मसिदा मियामना सौगतलोइदबने मसिदा मियाम अमदी पालिबा लेंगाकलोइसिंगना तरेत तरा थोकना खंथबा चंगी हाइरकली द ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुना साफोंगलखिबा कुमजा यांखै मरी सुरकपगी मपोक कुमोन थौरंगसी DM कॉलेज कैंपस ता लेबा लूप असिगी हेडक्वार्टर दा पांगथोखरे एमसु की प्रेसिडेंट पीटर लाइश्रम ना लूप की फिराल चिंखतुना इकाई खुमना बुतकी थौरम अदुगा मरी लेना महांगना हाइखिबदा लमदम असिंग असिदी ड्रग की इफाक्ता इराकनबगुम लेरे निशा ललोनबा मियोय कया फारबा तुंगदा बेल पीदुना थादोखिबा अमदी मसक मपू खंगदबा ड्रग कयाना ngasiदी लमदम असिदा चाइथोरक्तुना लमदम असिगी लिखुल फावबा मुतखिबा याना लेरे लेंगाकना अखनबा थौसेलमा सेमदुना ड्रग ललोनबा सिंगी मथक्ता पुंछि सुपा फादोक पीबा नत्रगा सीबगी चेराक फावबा पीबा याबा आइनमा सेमबा तंगाई फद्रे हाइकी रेडी है मपू का नानोम सखंगदब ड्रग छिंगसी फारब मतुंगदा था तरुक चही में जेल थमजल मतुंगदा थादोकपीखिबा अदुमना चिंगबा हेवी अमाउंट दा पुरंबा हाइम चिंगबा म्याम सिंजे लाइफ इम्प्रिजन नत्रगा डेट कुंबा अदुगुंबा याबा अदुगुंबा एक म्याम सेमनबा इदंग तखोय गवर्नमेंट तक्सनबगी हाइबा अदुगी पांदम दुमा खोय एमसुना लौजरे नाकल अमरोमदा हौजिक हौजिक मणिपुर की प्राइवेट स्कूल सिंग अमदी बोर्डिंग चलाइबदा
अखनब चना पथाप अमा सेमदुना चलाइनबा लाखलिबा इंग लिसिंग अनिगा कुनमाथोइगे एकेडमिक सेक्शन दगी हौनबा लेंगाक्ता तक्सलगिने हाइना महांगना मखाताना हाइकी लाकदोबा एकेडमिक सेक्शन 2020-21 दगी हारिबा प्राइवेट स्कूल सिंग अमदी बोर्डिंग सिंग द चनगदबा रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट मैम सिंग दो अदुगी पॉलिसी यालगा 2020-21 सेशन दगी चननबा अदुगो पॉलिसी दो एमसुनसु गवर्नमेंट द प्रेशर पियनी जरे Studio 11, India's favorite salon and spa, now at Imphal. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup. Body massage. Studio 11, Salon and Spa Imphal. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Chongtham Laikai, Imphal West. Phone number 0385 2440 Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari. Adom-adom gi leijariba sanada yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanghanba ngamlagani. Lamjingba jewelry na pijariba khudong chaba asi lobi hau adom gi sana adu sengi natraga sengde haibagi chingnaba adu kokhanbiyo. Akupa marol gi damak lamjingba jewelry da lengsinbirao. Lamjingba Jewelry, good quality is our priority. ब्रेक की मतुंगदा मयाम अमुखना तराम नोक्चरी मखता पाउ पिजरी भारतीय मजदूर संघ BMS मणिपुर स्टेट न सेंदुना ngasi lamphel pat laiba MSPDCL EEU IED2 campus da पर्यावरण दिवस पालन थौरम पांथोखरे थौरम अदुदा MSPDCL की चेयरमैन L Sushindro Maitai BMS मणिपुर स्टेट की जनरल सेक्रेटरी L Sanatombi Devi amadi BMS North East की इंचार्ज N Tomba Singna अथोइबा लेंगबिरक पसिंग ओइना सरुक याखी अथोइबा मिथुंगनेन गे ओइबा वारोल पिरदुना MSPDCL की चेयरमैन L Sushindro na hai sinmi singda lengak na kanaba kayama pidi kanaba sing adu aikoina claim tawdrabadi aikoida yorak oi maram asina aikoigi hak amade aikoigi fangpham thokpa sing aikoina khangba mathau dai pumnamak si fange hairabadi labor card saba mathau dai chumnage aikoi sinmi ni haibanadi yaroi haiki labor du ki certificate pairagadi whole family du da scholarship macha masu scholarship pangi akoi nupi angang singi imung manungda akoi angang unaba khopagi akoi yadu maternity ki keno sing su paisa pangi fixed level lai tamni na sai employment provision fund da sangna kanda paisa duna na sai high family sing du ki any macha masu singi narakpa yelakpa ade lying ba loino paisa phangba yaw poto akoi level je fix oidabna maram organda akoi phangdabane masi akoi manipur gi chanabi amoina tawi masina maram organda akoi level singi chap chaba phangmam thokpa right sing mayam sing phangmangam daw habok tawi gi haraba natrage any level obi gi haragadi chap chaba akoi summa company gi makada natraga na summa contractor me makada akoi habok tawribani haibagi level I card che masi paidraba akoi kana basing je phangmangam moy Imphal da phongba pauchi kharada maitai mayekpu education department na ani thokale haina headline piduna lana paujat pirakpa si yamna laibak thibani kariumba kangleilon asibu la le harabadi chapchaba khudam changdam gal konana miya mamangda phongdok pirau haina ngasi Manipur Press Club ta paumi singona bada maitai mayek expert committee ge expert member ama oiriba professor NG Kangjia mangang na phongdokre mahang na haiki Miam da chamam na haliba yaba warol sing kanagumba luf natraga miyoy sing na thadorakpa amadi phongdorakpa wafam sing achum aranthi dana pauche kharada phonglakpa si laibak thibani matung dadi tawbigano lengak na yaba piduna haujik tamnariba maitai mayek kunga taret asi lamdam asigi puya khuding makta paba yarba mayek ni
ꯃꯌꯦꯛ 33ꯇꯤ ꯄꯨꯌꯥ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ Lanai, government amana sahi yangkai rom lepna bangam dara tong na wana lepai mayang khaktan ngasi baw manu madugi lep khi baju sahi nipu ba toi chi rabam badam jida hoji kari no maya mama ai ani ngani babba bai hai da bai te yet kani ana khallagadi madumakti yamna lebak maja tabo oiroi education department miti me ani thole hai baje sida hariba point kharasina haide ba kaimta haide अरे इधर ना कमायना एजुकेशन डिपार्टमेंट में अनी थोले आर जे कमायना इसिलेनो इबो वाहिसिना एजुकेशन डिपार्टमेंट में अनी थोन अनी थोन बै वारी अमा बो याउदे अरे हेडिंग दे माय हापसिले हेडिंग का पीरिबो पॉइंट सानदरे था सिगी कुलहुमदोगी नुमिदांग वायरम पुंग मंगा हेलकपदा वांगोई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा हियांगथांग थोंगखोंग मनाक्ता मसक खंगदबा गारीना थोमलंबदगी रास मेडिसिटी दा लाइकनरबा मतुंग था सिगी कुनमंगादा लाइकनबा ngamdana leikhidraba mongsangai mayai leikaidagi maibam sanjit atopa mingna khamnau chahi 35 apokpa yaima misigi matangda semkhiba JAC na misi du da January bagari fana ba taksiladuna ngasi mongsangai mamang leikaida wakat mifam chathakre wakat mifam adu da saruk yakhibi JAC ki convener S Panthoina misi sida January bagari amadi gari adu bu thoriba miyoi faduna matik chaba chairak pinaba Lengak tepung ni phone pan gi matam thakrabasu ngasi faubada chenaba mioi fagat pangamdri thodok adu da chenaba gari gi number gi aroiba masing mari police ta pi khrabasu police na chenari ba mioi fagat pangamdana leidi chenari ba mioi fadriba fauba asi ba hakchang loksen loi makhata na JAC na miyam ga loina na khongjang kya sangsin khigani haiki si phamjari ba dhamna phami ba bi mongchang gi mioi na akoi mani hai ba sim bi akoi chingna jare masi asum bala la jingche akoi memorandum Siam da memorandum pizare, DG da pizare, Kawa da pizare, Wangoi da pire, akoi local ML da pire. Karigumba uziki, kaino sigi matungina. Posmo temsigi matungina akoi masina mina thomjal moi taga de akoi makan maka kaya gi khongjen akoi asum basi puthokpina ba akoi makhata na ngasi ga kangi natana danana sikhatana makan maka kaya ma koi khongjen jangjan jar kineba. Japanese encephalitis JE gi matangda miyam punna khangnanaba awareness program amangasi Maivakul village ta pangthokre Directorate of Ayush Lamhelpana State Ayush Society amadi Community Human Development Society ga pullaga sinba awareness aduda 10 bedded Ayush Hospital Singzamagi MO in charge oiriba Dr. Tripti Thongnauzam Yoga and Nature Cure Physician Dr. Anandan Nilakuthi GP gi Pradhan TH Raksini amadi Community Human Development Society ki President Zoiriba Office Coordinator S Tondangna Thoramapoina Sarukyaki Maivakul village ki akoibada leiba nupa nupi kayana Thoramadu da Sarukyaki Dr. Trifthi Thongnauzam na haikibada JE gi laina asi nadana ba section thorang oina Belladonna 200 asi season nabiu guli asi hana chahorabadi kangdagi shandokpa laina asidagi ngakthokpa ngamgani haiki CCRH habadi Central Council for Research in Homeopathy na research tawraba matungda sise preventive oina different states kaina season abayani haina phongak pa instruction gi matungina khoi yenjabani madugi matungina khoina dose piba kanda homeopathic globules ta pibani globules adi pills ni sigi pills se chahitran ni thoigi makha gi angang ge gina 2 pills once a week habili pills ani hapta amada amurak tang nungdang tumam daida chadoini sigi se laida thambiraga ngahak ummaga tumhanba dui matungda pungkhai matungda chaba thakpa loiya siga kaino ma chan sin minaba thakjan minaba yade sigi hidak se hapta amda amurak tang chadoini si hapta mari charak pa kanda tha ma sudoini si matungda su epidemic se leire haitardi hapta tha amaga mungcha thadoini Awareness adu pangthokpagi matangda Office Coordinator S Tondang na haikibada Maivakul village asi Imphal dagi panglap laptrabasu khungangi mafam ama oiri khulasida kangdagi sandokpa laina Japanese encephalitis JE gi laina asi naraktana ba mangzauna na checkson thorang lokhatpagi saruk ama oina JE gi maramda punna khangminna na ba hona bani amadi hidaksu yenthokpani haiki Naisalamadi Lakaiga Akoi Tanaraga Ayush Department ga Kushamnaraga Haidaba Thoramasi Miam the Su Wakalun Taminaba Lunanana Tamnaba Kang the Ging Aktonaba Adogi Akoigi Maruina Kangi Nabagi Masi Kamaina Layingani Adi Atotoba Exada Nariba Hida Lang Taxingasi Akoi Kungang Webanina
अखोई ज्ञान तामिन्नबगी थौरम अदु ngasi asi pangthokjabani haina aigi wafam thamjage Lamdam asida United People Front UPF sapongtuna miyamgi thabak taurakpa chahi kunmathoi mapung pharakpagi kumol thoram ngasi Senapati District ki manung chanba Lisamlok Community Hall da pangthokre thoram aduda athoiba mitunglen oikhiba Lisamlok Sporting Youth Club ki President Ais Benjamina Manipur kansi haiba tarabadi miyamgi dama kathokpa ngamba luchingba sing puthokpa mathau tai haiki Chaliba thasigi kunmanga da Thobal District ki SP Dr S Ubom Chana Lusingba Kangbu amana lupa crore chamri rongi yamlaba drug sing fagat pangam khiba adugi damak Tulihal Educated Association na thagat wa fongdorakli drug ki karbarda kangluk ki khenaba thamdabagum masina kangluk kayabu manghalakadoribani maram aduna miyam kupna masigi mayokta sangsileba khongjang asida sogat minasi amadi tungi yumbirel kayani sagi khayatagi kalhausi Police sing na shu mathong masak khangna amadi pukchel sing na check force sing da thengkhang kaya da mikup na hum sing na check tawbiu hairaduna yaripok tulihal amadi masigi koibada khundari ba miyo sing club organization kaya ga khusamnaduna drug ki mayokta hena kanba khongjang kaya sangsinna ba organization sem saba loire maramaduna hairiba khongjang asida chenaba sing fagat pathoklabadi maduda thorakpa afafata khudingmak masa masana pujagadabani hairakli Women Action for Development Award na sinduna ngasi North AOC da Leiba Hotel Classic ta Crime Against Women and Children in Manipur haiba hiramda nongmagi oiba khana nainaba mifam ama pangthokre Thauramadu da Manipur State Human Rights Commission ge acting chairperson Khaidem Mani Manipur State Commission for Women ge chairperson Dr Binota Maite amadi Manipur Police ki IGP Tempting ngasangbana athoiba lengbirak pasing oina sarukyaki Thauramadu da Mari Lainana Ward ki Secretary Sobita Mangsa Tabamna ngasi pangthokliba khanai naina basina nupi amadi angang da chathaba miyot minai gi chaitheng fanglaba imung singda anauba mangal ama piba ngambada natana achumba wayal fangna ba hona badasu khumang chaukshan ba ngamlagani haiki Panglaba akoi jinnaw mayam ama Manipurda nomakangdan hengalakli justice delivery system se masaisda makoi singa sina achauba mateng ama oiribani Paugi marathana attend break amaga sulobjari Manipur ki ahanba 24/7 cab service oiriba lamjingba cab na ahanba oina miyam gidamakta monsoon offer ama pijari bo offer adudi 5% discount on any trip or any package Akupamorol gidamak contact tobiu Lamjingba cab Nagamapal Rims Road Lamjingba Group Building opposite to Lamjingba Nidhi Limited Imphal Aikhogi phone number 1800102795 natraga 8794613154 Welcome to Times of Manipur. This is Sarikya Chongrang giving you news in Hanana fanglamba kangla food ki product singi mathakta anuba product sing haibadi Milky Balls asomya mixture amadi alu bhujia na chingba sing asi hauzik iramdam gi kaithel da fangle kangla gi anuba product sing asi mayam su amungtang mahau yingbi Kangla Kangla food product ti iramdam gi aseng ma mahong yeng dio garlic mixer khatanatana kangla gi ano food item singi mahok khanglabada ngauroi daw kana bu nei Kangla
ब्रेक की मतुंगदा मयाम अमुक हन तराम नोकचरी मखता पाउ पिजरी नोंगमगी ओइबा मेगा कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम अमसुंग ओजा सिंगी ओइबा प्राइवेट मीटिंग अमंगसी DM College of Science की ऑडिटोरियम दा पांगथोखरे द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया न सिंधुना पांगथोखिबा नोंगमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा मणिपुर की मपान की प्राइवेट इंस्टीट्यूट की रिप्रेजेंट सिंग अमदे लमदम असिगी स्कूल की महिरोय सिंगसु सरुक याखी थौरम असिग मरी लेनना कॉलेज असिगी साइंस डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल डॉक्टर इलांगबम जादुना हाई लमदम असिदा लेइबा मियोय सिंगना गवर्नमेंट की थबक तबु तानई अदुबु यामख्रबा मियाम असि लोइना गवर्नमेंट न थबक पीबदे ओइथोकलोय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया ICSI ना लौखलखलिबा थौदांग असि यामना चावी लमदम असिदा लेइबा इनखलखलिबा नहा कयादा मतेंग ओइरगनि हाइकी मखुवादा फेडरल बैंक की गाड़ी अमदगी सेल हुरानबदा चेनबा मियोय मरी ngasi पान बाजार पुलिस की कांगबो अमना फागत पंगमख्रे फारबा मियोय सिंग अदुगी ममिंगना तापस बोस जाकिफोर रहमान बोलराम अमदे वावेस कालिटा कवी मखोय मरी असना थासिगी कुंतरेता बैंक की अथॉरिटी सिंगना ATM दा सेल हापचना बहोनरिंगैदा सेल पुथोक पुसिन तौरिबा गाड़ी अदुदगी लुफा लाख निम्फु मुंबी खिबने मखोय की मथकता केस अमा लौखटपगा लोइनना वाहंग पाहंग चथरी अदुम ओइनमक थौदोक अदुदा मरु ओइना चेनरिबा मियोय अदुदी थीबा खंगदना लैरी All Assam Chutia Students Union की लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट यूनिट की थौमी सिंगना असम गवर्नमेंट अमदी NHPC लिमिटेड अनिना मेगावाट चनी पुथोकपा ngamba लावर सुबनसुरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अमुक हना मथौ तौहननबगी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट खुयेक पिनखिबगी मायोक्ता खोंजंग संसनख्रे मखोइना नॉर्थ लखीमपुर दा NHPC लिमिटेड BJP अमदी असम गवर्नमेंट की मायोक्ता खोलाउ लाउदुना चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल की मितमु मई थाकी लखीमपुर AASCU की प्रेसिडेंट जयंत हजारिका अमदी सेक्रेटरी अमृत दासना MOA अदु लमदम अदोंगी मियामबु नमथाक तौबीबगा चप माने हाइना कन्ना यानिंगदबा फोंदोक्तुना मखाताना गवर्नमेंट ना लौरिबा फिरेप होंग्द्रिबा फावबा खोंजंग संसिनखिगनी हाइकी आर्टिकल 370 लौथोखिबगा मरी लेनना सुप्रीम कोर्ट ता थारकपा पिटिशन जस्ट मंगाना साबा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अमना अक्टोबर थादा येंगसिनबा मतम थाखरे ngasi पिटिशन की हियरिंग चथरबा मतुंगदा वारेप असि कोर्टना लाउथोरखिबने कोर्टना पिटिशन अदुगा मरी लेनना जम्मू अमसुंग काश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन दसो नोटिस पिकी अमरोमदा सुप्रीम कोर्टना CPIM की जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरीबो जम्मू अमसुंग काश्मीर दा चतुना पार्टी की थौमी अमदी हानगे MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामीदा उननबा याबा पीखी ngasi yukphong ki ba pauk se singda kari kari maroi ba pauk yauribage habado mayam punamok khangminasi Lamjingba Times Manipur Legislative Assembly की मिफम लोइसिन क्रे Japanese encephalitis mi painingai oidri Jayanta Kumar AMG NREGA की थबक सिंग यारिब मखै सुहन्नबा होनरी विश्वजी मणिपुरदा इकंग थोकले लाउथोकपिनबा लाइंगाकना हाइजक्रे B हंखलियान लाइसेंस गन पायरगा किहन खंगहनबगी केसता मी अमदी खुदलाई फारे चीफ मिनिस्टर BDS की पोलम सिंह फंगदबगी वाकट क्या लाखली रंजन Shanghai Express Japanese encephalitis na miyoi manga sikhi Minister Jayanta Kumar Imphal dangarang Celsius degree kuntra manga yauna sakhi Climate change Wainu saradi ahong balaite Ikangi fund claim tau balaite Biswajit Naharolgi thaudang Mikhal gamari leinana nongmai license pairaga mi kihan khanghanba mi amadi khulai fagale Chief Minister AMG NREGA की थबक्ति ngamliba makhai suba yaba scheme nina department puksel sengna sunanaba honari TS Biswajit korkomna ikai khumnaba ulakli sajiwa jail da laiba bandi tarok miyad matam sudana thadokre sana laibak CM na langba saklenda MLA kuntra saruk yakre assembly session loikre ningai amu honare masing yamlaba mahairoi singna Imphal da yankhai gi mari suba saklam khongchat chatkre kangluf naiba moongi administrative arrangement amata tawba yaroi MSU toll free number da wakalakbadagi chatluba chain line thobal gi team da mioi kharana khut tharakre surveillance ki thabak chang naina sathari health minister Huyen Lanpao
नोंजूगी चांग वाटपना स्टेट से लौफम हेक्टर लिसिंग मौद्रागा मापन चामगा यांखै हुंदोइदा इकंगना सोखले हांखलियान माउ गेता पाइखतकदबा कूल सेन प्रोजेक्ट की लुपा क्रू तरागनिपान हेनबगी सेनफम लाना सिजिनकी हाइबगी मातांगदा सीबीआई ना चार्जशीट थांगतलकले मितै मैतैबु एसटी लिस्टा चलहननबा डिमांड मी एंग संगफम थोई मेघचंद्रा रेखा मिहान पुलिस ना कोर्टा मपुरोइबा दिजमनिगी मठकता चार्जशीट थांगलकले जापानीज एन्सेफेलाइटिस थेंगनबा लाइंगाकना अकनबमी एंग चंगली जयंत कुमार इसेल एक्सप्रेस महिरोइचा कया सरुक यादुना यांखैग मरी सुबा चकलाम खोंगचत पांगथोखरे सेंगी ममल अतिया पाकना वांखलागिबसी मियामगी सिविल वार थोंगनबा गवर्नमेंटना अतमनना सिलिब्रा जिंगनदबा ngamde पीटर रिम्स जेनिम सुरचानपुर हॉस्पिटल दा जापानीज एन्सेफेलाइटिस टेस्टिंग सेंटर हांगदोखरे जयंत कुमार UPF की कुनमाथोय सुबा मपो कुमोन थौरम पांगथोकलगनी सिंगनरकपसिंग मायोकननबा सेम सारसी मियोय तरुक मतम सुदना जेलदगी थादोखरे कोरकोमना इकाई खुमनबा उलकली इरेबाग लमदमसिदा इकंग थोक्तुना लो उबा यादबदगी साक तांगबगी फिबम लाकदौरी एमसु पैरामीटर यौरबदी सेंटर न इकंग लौथोरकनी खारिफ लोरो की मही मरोंग थाननबा थौरांग पाइखलगनी जापानीज एन्सेफेलाइटिस लाइनादगी ngakthoknanaba थौरांग पाइखले अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना पिजरी MP amana hanjin miyam bulana lamjing na bahona basi laibak thibani haina KFNPD Minister Karam Syam na phongdokre Child marriage kamari lainaba complaint ama lakpadagi yengsinba chatluba child line thawbalgi team da khub tharakre amadi thasigi kunmapandagi moreda matam kaktaba bangi khongjang sangsingani tawramba du matam kharagi oina handokre Hauji ki oina de Manipuri paw matang sida loisinjare mideng tabiri besingba amuk hana khurumjari